bitubiriza umupira kuko twebwe urabona uko bwitabire twabukoze iyi match itandukanye niyeje nuko ngo rero twebwe niba twitabiriye match tukaza gushyigikira ikipe yacu ntabwo ari ngombwa ngo duhore tugenda turira buri gihe gusa basi bajye bashiramo n'akayaga natwe tubashe guhumeka. Ni iki wasaba Ferwafa mu misifurire ko mukomeje kuyikoma cyane? Njyewe Ferwafa nta kintu ndi kuyikomaho, njye ndi kuyisabira imisifurire ntabwo ari njye nta muntu warize nka APR muri shampiyona hano muri uyu mwaka. APR yararize ko bari kuyiba nayo, ariko noneho niba yahinduriye gahunda nayo yo gutanga komande bagire APR hungu iri kwitwara neza, iri gutsinda ikipe yirusha. Nta n'umuntu wavuga ngo APR iranyibye, nanjye bansinze indusha hariya kuri stade Amahoro nta nubwo nayitinye, ahubwo njyewe ntangajwe nuko abapolisi bakarinze umutekano w'abajura ari bo bari gucicikira umusifuzi w'umujura. Njyewe nibamfashe polisi ishinzwe kugenzura ibya stade Amahoro niyinjira mu yidosi. Uyu musista wakinye muri APR Arine ndayimushyiraho nuriya Muranzime narise yakinye muri APR turamuzi, noneho si ubwa mbere adusifuriye. Undi mbishyiraho uriya wo hagati we rwose uriya kubona kumva rero ni nko kuvuga satani. Njyewe ikintu nasaba Ferwafa rero iyi misifurire igenzure, niba bashaka igikombe ushaka igikombe bajye bakimuha, ariko nta banyarwanda benshi babaje. Ushaka igikombe bajye bakimuha ariko nta munyarwanda babaje. Rwose nicyo kintu nisabira. Urakoze cyane. Umunota ushira wa 70 polisi imaze gutsinda Siporo igitego kimwe ku busa kivuye kuri penalty avugwaho rumwe. Iyo penalty ivuga iki? Urakoze cyane, uretse n'ira penalty uyu ni umukino waranzwe n'amakosa menshi. Urabona ko Rayon Sport no musifuzi yaba kuri Ranzimeni Arine yaba ari umusifuzi wo hagati ebana bakaniye Rayon Sport kuva ku munota wa mbere kugeza kwa nyuma, aribwo iriya penalty. Ahubwo mbere yuko iriya penalty ba hari umukinyi wa polisi wakoreye ikosa, umukinyi wa Rayon Sport wabona ko byagaragaraga ko Rayon Sport ahubwo yakoreye ikosa mbere yuko basifura iriya penalty. Wabonye ko umusifuzi yadukashije kabisa, niyo mpamvu navuze n'abo basifuzi bagiye bongere babakebure, kuko iyi misifurire rwose uyu munsi twayinenze cyane. Kwa tumaze iminsi tubona abasifuzi bitwara neza, ariko abasifuzi b'uyu munsi kubura gutsindwa k'uyu munsi ndabyegeka kuri bano basifuzi b'uyu munsi. Rayon Sport uko yakiye mu kibuga uko ugeze uno mwanya iri gukina, wayivuga icyo akemera bakina gute uko ubona? Rayon Sport ni ekipe iri gukina, yagerageje, twabonye amahirwe twabyaza umusaruro. Uretse ino penalty no musifuza bahaye, nago polisi igeze indusha gukina umupira gutambaza baro, ubona ko Rayon Sport iri gutambaza baro kabisa. Uretse kuba yabuze amahirwe yo gutsinda, n'uyu musifuzi uri muraduka sobona ko abakinyi bose bacitse intege, ba Emery barimo gukinana igihunga bitewe no kuntu no musifuzi yadukashiye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa. Ari icyizere ko mwagombora? Iminota iracyahari, ariko niyo tutagombora nagira ngo federasiyo ifite akazi katoroshe yo kongera ikaganiriza abasifuzi. Twari tumaze iminsi tutavuga ku basifuzi, ngira ngo murabizi namwe ntago muri iyi minsi abasifuzi bavugwaga, ariko urabona ko uyu munsi badukashije cyane, barimo barabona amakosa cyane ya polisi Rayon Sport bakayirengagiza. Ibi nibyo bintu byatuvanye muri match kugeza naho dutsindwa rwose. Ikibazo muri no mukino dukeneye ku basifuzi cyangwa n'ikipe yawe ntabwo yitwaye neza? Genda byegeka ku basifuzi ko ikipe yanjye nta kintu nyishinja, ko yakinye yabana ikipe iri gukina ituje, ariko wabonye ko abasifuzi rwose bari kudukorera amakosa menshi cyane. Wabonye ko hari na Rouge banza gutanga aho Kwizera Olivier yasohotse agakina baro neza, agakorobara umusifuzi umukinyi wa polisi umukinyi wa nyuma agahita ashinga Kwizera yari Rouge delegite, akabonye ko yabyirenganyije akaba yatanze jaune. Ariko nyine wabonye ngere iyi match naregeka ku musifuzi ko byagenda kose. Ni iki cyahinduka ngo mugume mu mukino mukomeze kwagresa polisi? Nakubwiye ngo urabona ko no muri iyi minota Rayon Sport irimo guheragiye gukina, irimo irakina urabona ko abakinyi bacitse concentration, bakinyi ba Rayon Sport bababaye cyane ba Bedro, urabona ko bacitse intege bitewe n'amakosa bagiye bakorera, niba batanga amakarita y'imituku. Abdul, ni igitego kimwe cya penalty, ngira ngo bamwe bari kuvuga ko habaye ikosa rya Pizarro yabanje kugwa penalty Chimanga yari yayikoze. Wowe urahamanya n'umusifuzi Celestin cyangwa? Je nago manyimanya nawe kuko yabonye ikosa rya Chimanga niwe babanje gusunika, byagaragaye baranamukandagira cyane bikabije, ariko wabonye ko uno musifuzi rwose yabyirengagije, arasanza babatanze ikarita y'umuhondo
kuri Emery kandi koko mu by'ukuri iriya penalty yari ariko mbere na mbere twari kureba reaction yabaye kuri Kimanga bamusunitse baranamukandagira bikabije ntabwo nemeranya n'umusifuzi niyo mpamvu mvuga ko umusifuzi bamukurikirana kandi bakazamuha ibintu bimukwiriye. Abdul, hari ikintu kimwe bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport bishimiye, wahamanyije na liste umutoza yakinishe cyangwa urabona hari ikindi kikibura? umutoza icyo ntago kubera ko yabanjemo Tony yagize igitutu cyane kubera ko abafana bagerageje kuvuga ngo Tony Kitoga ngo ntago agomba kuva muri Rayon Sport, yagize pressure abamushize mu kibuga azi kuko agomba kwigaragaza kuri iyi match, ariko ntago ariko bimeze yari Tony yari kwicara. Oye ko ni byiza kurekipera Abedi yagarutse kandi Abedi yakinye neza, wabonye ko aho ngaho kuri Kitoga niho navuga hari yakoze ikosa rikomeye cyane. Performance ya Abedi nyuma y'igihe kirekire atagaragara, ni performance wakire gutenga umukunzi wa Rayon Sport? Urakoze cyane Abedi kabisa, courage, nabona ko yagoye polisi cyane. Abedi yanyiniye neza cyane nk'umuntu umaze imisi adakina, urabona ko iriya penalty ubonye bigenze bite ko mutishimye? siriya penalty buriya nayivugaho ikira, ahubwo ngewe ikintu nakwisabira Ferwafa n'ibihana abanyabyaha. Uriya musifuzi urabona uwo ku ruhande yari yabyemeye, uwo ku ruhande arabyanga, uwo Lanzimene arabyanga. Turabizi ko uyu musista wa hano ku ruhande yakinye muri APR, yakinye mu ikipe y'abakobwa ya APR, turamuzi. Noneho urumva we yasinyaye wo hagati ngo ahita bisoza nyine birangire nyine ari kuri yabigenza. Aka kanya ubona ko ikibazo ni imisifure, ahubwo ikintu nakwisabira Ferwafa, ngewe niba umuntu azajya umusifuzi uzajya ugaragaraho ikosa niyo kipe bazajya bahita bayiha amanota yayo. Icyo kintu Ferwafa ngewe ndakiyisabye kandi ni ukuri ibigenzurire, niba nta kuntu wahana umusifuzi yibiye ikipe hanyuma ya kipe amanota ikayabona kandi wa musifuzi ikosa ryamugaragaye ko yibye, niyo kipe bajya bayikuraho amanota yayo. Njye ntabwo numva ko abantu bakwiba ari babiri, wa mufatanyacyaha we ntahana, nawe yakagombye guhanwa ayo manota akamuvaho akajya ku ikipe yiwe. Icyo kintu nicyo nisabiye Ferwafa, murakoze. Mu gihe uko mbibona imace gutsindwa na polisi ntabwo polisi kuba insinzi igitego kimwe cya penalty cy'amahugu tutemera ntabwo mbabaye, kuko twebwe turi kubaka ikipe y'ejo hazaza kandi namwe muri kubona ko uko twatangiye naho tugeze ntabwo ariko bimeze, ariko ari kugenda hazamuka y'intera. Ni match ubonye gute maso yawe? Ni match navuga ko yaranzwemo n'ifirimbi itari fair, nta busiriasi burimo. Umusifuzi mpuzamahanga ufite baji ntabwo akora ibintu nka biriya. Uriya musifuzi navuga ko yasifuriye ku gitutu kubera ibyamubayeho muri sezi ishize, nabwo asifurira Rayon Sport na polisi mu gikombe cya shampiyona. Ntekereza ko igitutu cyamubanye cyinshi bituma akora amakosa atari ngombwa, kuko sinekereza ko amakosa yagiye agaragara hano mu kibuga n'ibyo yasifuye ni ibintu bitandukanye. Ikibazo cyo Rayon Sport iteye umupira mwiza kandi nishimiye kubona Tony Kitoga ndetse n'umutwe Abedi Bigirimana yagarutse mu kibuga. Mwabonye ko Mugisha Didier Taichi amaze gusimbura Kitoga, ibyo aduhaye birahagije. Ubonye ko noneho Bora atangiye gutembera. Navuga ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo Rayon Sport noneho sasa ifatireho, ko nabwiye ngo haracyari kare, birashoboka byose. Dusenyera umugozi umwe nka ekipe, abakunzi ba Rayon Sport, ubuyobozi, abakinyi, twese muri rusange. Demi-finale entre Rayon Sport et Police. Le match que malheureusement Rayon Sport a perdu 1-0 contre Police. Ici avec coach Bruno, coach après-midi. Perdait match contre Police.
grande équipe, of course, je sais. Comment analysez-vous le match d'aujourd'hui par rapport à la préparation, par rapport au momentum de sport dans ces jours-ci? Alors, il y a d'abord la déception qui est prime, parce que quand on ne gagne pas le match, on le perd, il y a forcément la déception. Puis après, il y a la deuxième phase de la réflexion, c'est le contenu. Et là, moi je suis vraiment content du contenu, parce que j'ai vu des choses intéressantes sur une durée de match. Parce que jusqu'à présent, il nous arrivait de faire des bonnes premières mi-temps, avec des deuxièmes mi-temps beaucoup plus poussives. Et là, on a vu que sur la durée, on a été capable de bousculer cette très bonne équipe de police. Donc il y a quand même des motifs de satisfaction. Bien sûr, il faut encore travailler, mais ça, on l'a toujours dit. On a dit qu'il y aurait de toute façon du travail jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, je voudrais féliciter les joueurs quand même encore une fois, parce que leur investissement il a été parfait aujourd'hui, de la première à la dernière minute. Et on a vu une équipe qui a été conquérante, une équipe qui a essayé de jouer, une équipe qui a vraiment bousculé cette équipe de police. Et voilà, on a vu des choses prometteuses. Donc du coup, il faut qu'on s'appuie là-dessus. On a encore des corrections à apporter. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même de bonne augure. Il y a eu des matchs où on est sorti, on était à la fois déçus du résultat et du contenu. Là, effectivement, on a le droit d'être déçu du résultat, mais pour moi, le contenu, il est important aussi. Le coach prend des questions en anglais ou en français, mais en néerlandais aussi, on peut traduire. S'il y a une question, il faut seulement la question. Can I speak English? Coach, avec un grand nombre de joueurs que vous avez, surtout des étrangers, ça vous demande de faire une rotation chaque jour. Est-ce que ça ne vous dérange pas et ça ne peut pas vous empêcher de trouver le résultat que vous voulez avec les joueurs que vous changez tous les jours? Ouais, votre question elle est pertinente, effectivement. C'est un peu un numéro d'équilibriste qu'on fait, parce qu'effectivement, nous avons ce problème-là de la limitation d'étrangers. Mais pour autant, chaque match est différent, donc chaque match doit apporter une solution différente aussi. On tient compte aussi de l'adversaire, de ce qu'il propose, de la forme du moment aussi. Donc bon, je pense que c'est des choses qui vont se faire aussi naturellement. Mais c'est vrai que, comme vous venez de le dire, il y a... Parce que c'est intéressant, mais c'est aussi le travail du coach, c'est que tout le monde peut postuler aujourd'hui, si on parle uniquement des étrangers, bien sûr. Donc ça donne de la richesse à l'effectif, ça c'est important. Forcément, ça nous oblige à nous creuser la tête, mais je préfère avoir ce choix-là que de ne pas avoir de choix. Coach, the striker Fargan Oui. was injured for 11 months. Yes. Now has played 3 games consecutively. How would you let him as the new positive? Yes, like I said last time, we talked about him, and we said that it was more or less necessary for him to play, even he's coming back from a long time without to play, a big injury. But he showed us a lot of good things during training, so that's why we give him the chance, and because in this position we don't have too much choice, so that's why. But of course, normally we have to take a little bit more time with him, but now he starts to be more fit week after week, and we have hope that soon we will find the striker we need. Yes. Thank you, Coach. This Germany you have signed many players, if I'm not mistaken, now 8. Are you satisfied with the squad you have now, or still in the market? Yes, I will say yes. Yes, it's okay. I think we have a good base to work, and we need to work more with some of them, because some of them are late. It's not only about the physical aspect, but about the tactical aspect. So we need to have more, I don't know how we said in English, homogénéité, un groupe plus homogène. Sorry, I don't know the word in English. If you understand homogène, you understand, and not too much difference. Not only about physical aspect, but technical and tactical aspect. But what I can say, I have a very good squad, because when I said good squad, because these players are really professional, they are working hard every day.
So it gives us a lot of hope. Mais je vous demande si vous allez recruter un autre joueur, parce qu'il y a des informations qui circulent disant que le joueur qui s'appelle Mosengo et l'autre qui s'appelle Joseph Sake, qui joue au Mokova Sport, est en contact avec ce joueur. Est-ce que c'est vrai, vous voulez un autre joueur? Pas à ma connaissance. Je sais qu'il y a aussi le cas de Richard qui doit être résolu dans les prochaines heures, normalement. Mais non, à ma connaissance, c'est les deux seuls joueurs qu'on m'a annoncés. Donc pour l'instant, c'est des positions qui sont intéressantes, où on avait besoin de joueurs pour nous apporter plus de solutions. Donc pour l'instant, c'est bien. C'est bien. Last question for coach. Yes. Mr. Coach, it is now 5 games without win consecutively. Don't you feel some pressure that you may be sacked? If the pressure is a problem for me, I think I need to change my work and do another job. Because when you are a coach, anywhere you are, the pressure is there. Now it's how you manage the pressure, like it's the same on the pitch. Me, what I know is I'm working hard every day. I'm doing my job, and of course you are right. We didn't win. This is the fact. I cannot say that it's wrong, but we have to say that we play so many good teams consecutively between EPR, Al Hilal, Al Merreer, and it was a big challenge for us. So, but I think we can see the difference when I start and now, how the team is playing. And maybe in a few times we will see the best Rayon we can have this season. And I want to say, je veux dire aussi quelque chose avant de finir, c'est que je voudrais remercier les fans qui ont été vraiment exemplaires ce soir. Ils ont été formidables, ils ont soutenu leur équipe pendant tout le match. On sait que des fois ils ne sont pas contents, ils nous font savoir, et c'est normal et c'est légitime. Mais je voudrais vraiment leur dire merci, parce que même à la fin, cette communion avec eux, avec le public, même si l'équipe a perdu, c'est un soutien qui est vraiment indispensable pour nous, et du fond du cœur, je les remercie. Merci coach, merci.